Hayi, siyazizwa indaba. Siyazizwa indaba. Wengane zakwethu angazi mina ukuthi sifike kanjani la ma-MK amahle. Angazi sifike kanjani. Councillor wase Northwest. How can you do a video uthi campaign i-organization or one of our leaders while wena unamandla ukuthi ungabhala ubhalele upresident, ungabhala incwadi ubhalele uSG if kukhona izinto ongekho happy ngazo? Ngeke kuzomela ilungiso lengane zakwethu. Asingabe amakhansela o-TikTok. Asingabe amakhansela o-TikTok. Akungasila ku-TikTok sibe sibanga indawo namakhansela. Asingabi amakhansela o-TikTok. Ayenziwa leyo nto leyo. Ayenziwa kukhomba nje ukulekha kwama-qualities e-leadership. Uyayazi imigudu okumele uyilandelele. Kusasa kuzothi mase kuthiwa inyawo ayigcwala udaka bese kuba sengathi uyasukela. Kanti wena uphula imigomo yeqembu usuyasetshenziswa werona wasazi kwenzakalana. Nalento ngane zakwethu le freedom of speech. Ngeke phela bheka ukuthi freedom of speech yakho uthini nini kuphi ngasikhatsini. Akekho umuntu ongenawo lelo lungelo, sonke sinawo. Bheka ukuthi uthini. Le freedom of speech ngeke ugijima uzothukana nomuntu bese uthi hayi bekuyi freedom of speech. Futhuka umuntu. Freedom of speech yakho ibheka kungabi yinto ezokudonsela amanzi ngomsele. Kube yilaba kunabantu abangakhona ukumsebenzisa uFloyd. Mabengakhona ukumsebenzisa uFloyd bese besimema bethi asambeni siyozondo uFloyd ngeenhloso zabo bona abayizela ku-MK. Ku-MK asizelanga thina ama-position. Ku-MK thina asizelanga ukuzofeza inhloso zethu. Sizofeza inhloso ze-MK. Sizofeza inhloso ze-organization. Sizofisa ukuthi abantu bethole lento abayidingayo thina esidingayo nami mina myself. Thina ku-MK asizelanga ikhundla. Mangabe wena ufaka imali zakho ku-MK ngoba ubheka ukuthi uzothola isikhundla, phephisa. Ukufaka imali zakho does not guarantee you isikhundla ukuthi wena uzothola iposition. Ufaka imali zakho ngoba uyathanda, ngoba uthanda i-organization. Ngosukubuza usibangela umsebenzi sitshela ukuthi wena kumele ube ne-position, phela ufaka imali zakho la ku-MK. That is why ngigcina mase kuthiwa sukana ekhundleni ningasafuni because of nifaka imali nina nitshela ukuthi sezinigaranta amandla ukuthi amandla okuphatha ngizoba nawo ngoba senifaka imali. Uyathanda la, akekho umuntu okhomba omnye ngesibhamu, awukhonjiwe ngesibhamu. Kodwa le ikhansela le angicabanga ukuthi umuntu engathi ugijima ku-social media ayoneka iy'nkinga zenhlangano or ayoneka one of our comrades ku-social media. Angicabanga ukuthi into e-right no. Umuntu lo ngawubhala incwadi obhalela u-SG, ngawubhala incwadi wabhalela upresident makuthi mhlawumbe ku-SG imigudu yonke nje uyayazi bekumele ayihambe without i-video. Sometimes yikho kuba inkinga lo lamakhansela ethu, amakhansela ka-TikTok. Hayi ngeke akwenziwe phela this is MK, awenzi nanoma yini oyithandayo. Uma ukuthi wena khona sebekuthembisa okuthile bathi hamba ogadlaza one of our comrades ku-social media, dlala ngesikhathi sakho. Thina nina ningahlangana la nihlangana khona, nihlanganise izinto ezihlanganisayo nije MK nizoqumba phansi. Ngeke phela MK ayisinina. MK it's a ground. Yabona la bantu abalapha ningabanakeni laba abagcina ngokuyibuka ku-TV, abagcina ngokubona ama-activities e-MK ku-TV. Laba bathi mabebona uPresident Jacob Zuma ku-TV bejabule. Laba bathi mabebuka ivideo ku-TikTok bejabule. Mabebona abantu ababhizi abaphusha MK ku-TikTok bejabule. Ibona abantu abayi-MK ke labo. Engeke okungekho lula ukuthi nizothi nina abalandeli lezinto nina eningfunayo or abanisupporte feza inhloso zenu. Okungekho lula abeze ngothando ku-MK abangabheke position, abangenayo ama-position. Ibona abantu abakhulu-ke labo ku-MK. Laba nama-position bancane, yabona bayidlazana kangakanani. Uyabona bangenayo ama-position baningi kanjani. Ibona abantu abayi-MK, not nina. Mina ngiyona MK, ni MK nje ngoba phela ke nama-position eninawo. But abantu abamgogodla ku-MK laba nibona sengathi abalutho. Ibona labo bantu labo. Laba bantu enikwazi ukuthi nibatshele noma yini, nibadictate nisho noma yini enifunayo kubo. Ibona abantu abayi-MK labo. Laba bantu nibashiye endlini manihamba nithi nisa kuma-meeting e-MK
abayi-MK ibona la abantu abayi-MK labantu badlule esitradini ngisho imoto engagcwalanga uthothi nabo ikhampeni eyi-1 egqoskiba se-MK umbone yena umuntu oyi-MK lo position yakho ayichazi ukuthi wena kushuthi ngawe i-MK isimile-ke manje ngeke isenza lutho ngoba wena ile position hlonipheni la abantu abalapha phansi singabayuzi singabasebenzisi ukulwa izinto zenu. uFloyd sekuliwa naye nje ingoba akasebenziseki abakhoni ukumsebenzisa abanye babona ungathi usondelene nabathile bayijenta usewumngani wabo obona sebengakhona ukumsebenzisa sobona basenayo i-chance yokuthi bangamsebenzisa uFloyd ngoba usesondelene nosibanibani. uFloyd uyayazi into ayizele ku-MK lana azoyenza mayingasayenzi Jacob Zuma uyobona ukuthi uFloyd lento ayizele ku-MK akasayenzi sekumele ngenze something ngaye. Hayi nina ngoba nikhona ukumsebenzisa nina nilwela ukuthi nina nikhona ukusebenzisa uFloyd senifuna ukufaka ukuthi kuzo zonke lezi zinto lezi ngoba nikhona ukusebenzisa uFloyd especially Gauteng yila deploy khona. Abanye baba basamfuna uFloyd because of abakhona ukumsebenzisa ukufeza inhloso zabo abanye bayafaka imali lezi imali abayifakanga ngoFloyd uFloyd akazi lutho ngemali so engazi lutho ngemali indaba yabo imali ukuthi bathe ama position akazi uyingena vele yikho bengamfuni abakhona ukumsebenzisa izinhloso zabo. Khansela manje nawe sebekuthumile o nawe uyasebenziseka khomba ukuthi akwabi ready ukuthi ngaba yikhansela le-MK akwabi ready ukuthi ngaba yikhansela le-MK manje usakwazi ukuthi la ku-TikTok sibange nawe ukwenza amavidiyo yikhansela wena sibanga ukwenza amavidiyo nawe kodwa yikhansela sibanga nawe i-content la ku-TikTok khansela engakwazi ukubhala incwadi libhalele uPresident Jacob Zuma recognized olaziwe uPresident Jacob Zuma ukuthi leli ikhansela le-MK North West olaziyo ukuthi leli ikhansela le-MK North West ukuthi mali ibhalele incwadi ebona ukuthi isuka kukhansela wase-North West aphakamisa amehlo enze sure ukuthi this one I have to read it agijime ku-TikTok yokwenza ividiyo ati campaign organization ahlasele one of our comrades organizer makunephutha akekho umuntu ongenalo iphutha makukhona iphutha olibonile awuyazi umgodo kumele ulandele ufuna ukugijima uze ku-social media. That's the problem yamakhansela ku-TikTok kulekha kwama-qualities e-leadership kuqala la yila uyibonisa khona ukuthi mina I can't lead ngathatha awusiyona i-leader uyi-entertainer ma uzokwenza kanje siyazizwa indaba usho mina macekaceke